AMDS scam ni matang sirak maral yumpham yaudab aran mani haina hanagi chief minister Okram Ibobi na sengdorakli case asi mahak chap tan thengnagani hari state asigi law and order ki phibam fagalakle investors sing state asigi lakpada lenga kasina chap tan mateng pangani haina minister Losi Dikona phongdokrei Hayang dagi horag malem sin batungna ising lambi da chatkadaba Indian Navy gi ahanba nupi crew khatagi oiba team da Manipur gi Lieutenant SS Vijaya Devi su yaugadauri amasung Ranji Trophy gi mathang sai gi session da Manipur yauna awang nompok state taruk saruk yargani मैं अब खुरमजरी अदमने यंगबिरबसे इम्पैक्ट न्यूज़ ने अयोक्रम सोमेंद्र नहुजेक पुंजा सिफावगी मरुइब पाउसिंग मियामद पुजरकली AMDS की वाथो की मतंगदा हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी मराल सुंगलई लेति हैना महक मसाना सेंगदोखरे लोइनना मराल लेरे हैबगी अककनब प्रमाण मत पीदना केस तौरक्लबनिना नुपा थोंगना थेंगनरगनी करिगुम इराल लेरम लबदी कोर्ट न पिरक चैराक हराव हरावना लौगनी हैना हौजिक थौबाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA ओइरिबा हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंगदोखरे ngasi babu prata leba Okram Ibobi ki quarter da paumi singa unaba matamahak na hai atian matam khara AMDS ki chairman oirami haiba ki tamak asumna maral siba se achum thawong nate aseng ba achum badi lotuna thamba yaroi maibu phina kuptuna thamba yadabugum AMDS ki wathoga sigi matang da achum ba soidana tholakani phongdoki Okram Ibobi na makha taraduna mahakna CM oiringai da hanagi chief secretary ga loinana AMDS ki matang da state vigilance ki थाक थिगल हननबगिदमक रिपोर्ट अमा पिखल अमनब खंगन की अदुबु मिखल लाखिब यावना तोंगान तोंगानबा थबक सिंग नमरम ओइरगा थिनथकिबनी हान फोंगदोकी माकना AMDS की चेयरमैन ओइरिंगै मतमदा प्रोजेक्ट अमतगी काउंटर साइन तौदुना पैसा लौथोकिब लैते लेंगा की सेल थमलिब बैंक सिंगदा रिकॉर्ड लोइनमक लेरमगनी करिगुम प्रोजेक्ट अमगी सेंफम सिंग लौथोकपगी ट्रांजैक्शन सिंग मांग याब नते अदुबु करिगुम्बा सिंगनब याब प्रमाण अमत पीदना चेयरमैन ओइरमी हाइबगिदमक क्रिमिनल केस पिशिलकपा असी युम्फम याउदे फोंगदोकी एंटीसिपेटरी वेल लौथोकपगी मतंगदा पाउमी सिंग हंगबा वाहंगी पाउखुमदा ओक्रम इबोबिना फोंगदोकिबदा मरम पीदना क्रिमिनल केस पालकलबनिना आइन गी थोंगदा थेंगननबगिदमक बेल लौखिबनि हेना फोंगदोकी लोनना माकी थबक अमगी हौखिबा ऑगस्ट कुंथ्रादगी मपाल लमदा लैरुई माक ngarang khaktamak Manipur da thorakpani hanasu Okram Ibobi na phongdoki Beng mayam sidi lot pa yaba posunati public domain da lairabane ba any lairamagadi mudu noi bank manager sings da for o photo state copy for o hypes da easily identify tawbanga moidrane madu tawrakanda da aigi Iran lairamaba any misuse tawa fund diversion tawda any transaction tawda I involve tawramagadi then madu dagi langla langjinsi sum singthoga aina commit tawramba aigi Iran dugi matingna dandi pibda ai harauna taram ai woksagani yes ai sumba ma ai commit tawre an tawjegani sinida aina thamjaningibna adugumbadu specific oiba findings to laitana criminal law ingonda panjanbasidi is most unfortunate Status की law and order की फिबम फगलकले investors सिंगना status द लाखपदा अनोब लेंगा कसने चपचा न मतेंग पांगनी है ना PHCD अमदी printing and stationery minister Losi Dikona फोंगदोक्रे वाफम सिंगसी All Manipur Press Association सिंधुना emerging technologies and scope of Manipur vis-a-vis India's Act East policy की theme da normal की ओइब seminar अम सिंगमेरोंग द लाइबा hotel classic grande द पांगथोकी बदुग मरी लेना फोंगदोकी बने Minister Losi Dikona फोंगदोकिबदा Manipur state से अपिक state में ओइरबसु लेवाग से मरुओइना culture sports education अमदी film गिलमदा अचौब थौदांग लौदुना लाकली state असगी मतंगदा निंगथीना खंगदबसिंगना state असगी मरमदा अरानव वाखलोल क्या सागतली state असद लैरिबा मियामगा उनद्रिबा मखै तोना तिनद्रिबा मखै state असगी मियामगी मरु मपांग ओइबगी वाखलोल ज्ञान ताब ngमलोय हना फोंगदोकी Nakal Muramda, status Deliba, print and electronic media, press na, status Damak Lauriba Taudangu minister and target for Pondo Pagalina, Anoba Langakas in a press and the printing media, Tabak Torum Singda, Matam Pumba Mateng Pang, Nunaba, Lay had a Fondoki.
ngasi ki thoram da Saknai Assembly constituency ki MLA DIPR ki director Saknai raba editor Singh India ki mafam kya da ki lakwa printing firm amasung investor kya na saruk ya ki. We have one weakness, that is frequent burn and blockades, but that is our local concern, local issues. We're trying to bring change in that difficult situation also. There is a lot of improvement now, law and order in the state. So today, there is big opportunity for any kind of investment. I would once again like to appreciate to all the people, all the industries, whoever has come today here to give your concern and investment in the state. Our government will be with you and will be always positively supporting you in your investment. Malem Sinma Thungna hi tongdun chatkataba naval officer tarukna sab Indian Navy ki ahanba nupu crew ngakta ki oiba team da Manipur da ki Lieutenant SS Vijaya Devi su yawgadawri Lieutenant Commander Vertika Joshi na luchingduna hayeng da ki hawgadurba Malem Khongchara se Goa da ki lamthagani mission asi kadamak English singani taramari ki February thada tarini kauba yacht amasu Indian Navy da commission tawkibani English singani sumna mapan tarada Malem Pumbra chaluraba retired naval officer Captain Dilip Dondi na nupi officer singa sibo khongchat asigidamak takpi tambi ki Australia New Zealand Falkland Island amasung South Africa yorumgada khongchat asi mathang sahi English singani taranipan gi March thada Goa halakadabne Loktak Hydroelectric Project ki sarukama oiriba Ithai Veres athubu matam lawthu haiba mafam kyada wakat mifam sathakre Veres asina maram oiduna ising isau gi saitheng fangliba isok Samusang Santipur laima pokpam amadi irom maizrauda wakat mifam singadu chathaki khunja singa phongdorokpada matam amada law loklamba mafam kya Veres asina maram oiraga ising thumjin kibana lawmi singna namna laiba khul singa sida awaba kaya piri sendok lambi laina nabgi damak lawpuk singa sibu nga gi farm onthok tuna matam khara honaram labasu noma gi ising imai wangkhalakpana nga gi farm tawbasu yasilaktre sahi asi gi oina ising isau ohumlak nangki hojiksu lawpuk amadi nga farm kaya paktangna ising thumjin bana shijinaba yadana lairi fongdoknarakhi Central Government ki makhada laiba project asina pigadaba kanava singdagi mangjabana henbana project asi athubu matamda tokpi ro haina khunja singna fongdoraki panbayai ithai dam thingjinduna thambadagi Loktak Pat ki akoibada leiraba khul kya mingoina waheng khuman Isok Santipur Mayang Imphal Sanjanbam Pukhrambam Laima Pokpam Mutam Yangbi Nambol Oinam Kainogi mafam kaya tattana ising thumjinbagi thaudok lairibani aduna khoi hauji ising thumi se khoi laima popam da natre akoi segi makhada haida ki bida isho waheng kuman Santipur adagi Santipur makhata hiba mayam se loina hauji ising thumdana kaigumba saba thak lawdagi phaudagi adagi khoina nga dagi karakadaba singje amata kadadana ngasi phauda leiba nga khara dubo khoi phagat laga yungi income oina sijinagadaba do adusu phaba yadadana mafamduda sangjin ba yadadana hauji boda isingna pungtum tumna punglang langdana laye hana khoi Ithai Veres lighting matamadi yamna phajna khoina law uramba kaya adu ngasina Ithai Veres laibadagidi ngkhotana ngasidi koina uramba law kaya ngasidi mangsilakpana maram oduna koida awaba ore sarkarna compensation amadi Ithai Veres lokthokpiya famse makatana amukanasu akoi haijari Accessible India campaign ki makhada Manipur lenga ki loisang kuntrabu persons with disabilities PWD singna line changthok changsin taw yan ba kana semgat li haina Social Welfare and Cooperation Minister Nemchak Kyujen fongdokre Government Ideal Blind School Tagyel gi Nifumari Raksuba Foundation de gi thoramda mithung le noina saruk yakiba Minister Nemchak Kyujen na PWD singi yaifanan nabagi damak ma ke department na Social Security Scheme kaya sanahana na hotnari haina fongdoki scheme singi manung da PWD sing Scholarship piba Lyric Haidaba Thavak Fangdriba PWD singda Unemployment Allowance Sel Thumgi Mateng Marius Incentive Award PW singna natraga makoi imung manung singna hangdok chaba organization singda grant in aid chingba piba yauri Thauram gi saruka moina Lyric Laisu amadi sanabagi lamda makok tarakraba PWD singda minister na manamathum piduna pungning thawat ki
Nakal Lamromda disabled Singna award ke Fangdun estate asigi Mai Oiri Marmaduna Makoyu Punging Togot from Toi Hana Ngasi Social and Cooperation Minister Nemcha Kivjan Fongdo Kray Wafam Masingasi Classic Hotel Gi Royal Conference Solda International National Estate Awardee O Club Oirak Club disabled Sing Okpagi Thoramda Atoyo Mitunglen Warol Pira Duna Fongdo Kibane Mark Namakatara Duna Makoisu Hot Hotnerabdi Mai Park Ngami Hana Takli Marmaduna Pumnamak Namakoyu Punging Togot from Toi Hana Fongdoki Thoramada Service to Disabilities the International Excellence Award Fanglak Laba M Premier Singh Archery the International Bronze Medal Fanglak Laba S Luang Lakpa Maitei Working for the Cause of Persons with Disabilities category the First Best Individual National Award Fanglak Laba L Amarendra Sharma Best Creative Style Award Fanglak Laba T.H. Sarju Devi Amadi Handicrafta State Award Fanglak Laba Amadi Guru Sitsha Parampara Fanglak Kraba Soibam Birla Devi Makoi Singbu Acham Kudol Pot Piduna Ikai Kumnaba Utki Ehak Disabled Oire Haiduna Opening Wakan Hantadana Tabak Suduna Payaba Service Kaya Thobagi the Makta International Excellence Awardee for Service of Disabilities Pangi Disabled Oiba Singh Gidamak Disabled Oiba Amana Makoi Gidamak Pazaba Tabak Kaya Toba Asi Ekoina Pokning Togatba Toi Ekoina Hangi Soina Deba Mioi Kayana Toba Ngam Deba Tabak Kaya Soina Ba Singna Toba Mami Thasigi Maridaki Satharakliba Luang Sangum the Liberal College Anishaba College Week Ngasi Education Minister Toksom Radhe Shyamna Athoiba Mitunglen Oiduna Loshin Kray Thorum Loshin Bagamadilena Wangang Laduna Education Minister Radhe Shyamna Fongdokivada Liberal College Asi Sahi Kaya Edetone Lerakpada Tengarakliba Kudong Chada Sing Asi Kangi Matam Kiadiki College Asi Ojam the Mairo Sing the Wana Ngairakpa Mikupadu Nomadi Sweden among Faunagani Matam Karadi Ngaivu College Ki Award about Kudima Kohanan about 5 line the Laidabane Maramaduna Ozam the Mairo Sing a Teneriba Awaba Konan about Tamliba Pandam Ling than a Tambu have a wafam Pongdoki College to Ozada Moivi Mayam Taki Viet and Viet Guide the way was a late Oxerani highways in the Hivino and Mayam comes again. Aduna always sorely God's plan. Akwai Ori Oktimus Isona Simira Pungatane. Let us be positive. Apava lady and a can be of Patavatan Iron Ubigano. Pritivista, Apavana big Tanmane, you will get everything in this universe. It is how you explore, how you exploit it. And then how you look at it, how is your perception. Adagi akwai attitude positive oiraba tawba loina muphangani Lalhau Loop KCP MJC ki active cadre ani Thawal commando na fare cadre ani adu ngarang numidang waram pung 3 minute kuntra manga tabu matamda Faudel Mayai lekai de leba Sitarzan Kobi Muslim nupi amagi yumdagi fagat kibani Farabamio ani adudi Lamjau awang lekai dagi ilangpum Keso alias Prio alias Romeo alias Toy Beluang Masagi chahi Nifuni Toy Amadi Naurem Ongbi Romi Bala Devi Masagi chahi Nifu Taret Laifamna Sugnu Mayai lekai dagi ni Makoy ani Kaksing dagi Auto Association sing amadagi Loinana Lamjau gi Pradhan da sale gi demand tawbada chenabamio ini hari Keso dagi mobile handset amaga SIM card ka fagat ki fagat laba polom singa loina na makhatab kes lokatna na bagi damag Yaribok police station sinakray Kangpokpi district ki manung channa cycle subdivision ki manung dalai ba awang longa koreng government high school utong lokasi hanadi ki oza masing student lai ringaida high school asi ki oza mari atopa school utilization sat ki badagi school asi ki mairo singna chaw na awab mayok na re amade oza mari utilization tawbu ki thawng asibu utong lok sporting and welfare association amade school asi ki management committee na chair role amada condemn torakli loina na awat oza athum matam thabirak na ba lenga ki pukning su singshilakli Ministry of Textiles Government of India na sponsor tawduna numitara ni chumna singjamai da chathagadaba exhibition ama Office of the Development Commissioner Handicrafts Marketing and Service Center ki Assistant Director M Samjit Kumar na athing thamlakpadagi exhibition adu pangthokidre hari hiramasi ki matang da exhibition adu sin ki singjamai makha ningthaujam lekai handicraft cooperative society limited ki thaumi singna
Manipur Press Club ta Paumi Singa Unaba Mada Society Asigi Secretary Asangbam Govin Fongdor Kibada Sahi Asigi May Mari de Hauduna Tarao Doi Fauba Singjamai constituency ki manung dalaiba Hairang Goithong Community Hall da Sangai Hena Mington ba exhibition ba pangthok na ba same saki exhibition adu pangthok na ba gidama Ministry of Textiles Northeast Region gi Regional Director NL Palai nasu sahi asigi April kuntarukta Mangjong na ayaba piraki hari Ministry na ayaba pirapagi matungina mafamadu da stall kaya mafung fana saki hena su fongdoki adubu laibak thibadi exhibition gi sem saba pumloi loiduna haugadaba numit nini khakta ngairaba kanda hairaba assistant director asina athing thamlaki bani hari athing thamlakpagi maram hanglubada exhibition pangthok kodoba mafamadu Singjamai constituency gi manung janba mafam nate hana fongdoraki hari Singjamai constituency gi manung chana laiba ward number 16 gi mafam amabu constituency asigi manung chande hana athing thamlakiba assistant director M Sanjeev Kumar ki wafam madubu hakjin lawi haina mari lena basing na yengshin bin naba appeal torkli society amagi secretary oina aina mari lena ba mafam da haini haijaning bana akoina mela si sender togi basi akoi mela do tobong ngam boy ga sender togi banate imphal gi edi M Sanjeev Kumar na athing ba tamak padagi akoi sender togi bani harang goithong ase Singjamai chingde haibagi maramdagi duna huji center dagi akoi gi society sida Huji paisa refund tawro na laiba chi asi akoi refund tawbo ngamoi M Sanjeev Kumar na mana thingibnina mana oina refund tawgadamni haibagi kano se thamjaningi hai New Delhi ki India Geta notice calling Koba Kumayama ngasi Union Minister of State ki Minister of Development of Northeastern Region Donor Minister Dr. Jitendra Singh na haudokre ngasi festival ase haudok ki thorong mari lena na Northeast Venture Fund Northeast Tourism Department Council amade Science and Technology Intervention in Northeastern Region Hariba Initiative ahuma masung Dr. Jitendra Singh na launch tauki Thoramadu da wangang laduna Jitendra na fongdoki bada sayo masida Northeast ki state singa ga India gi mafamata isinga samnana nabagi damag center na thabakya paikalaki mak na mangkha taraduna hai Prime Minister Narendra Modi amade India government na Northeast pu Saukhat lanan ba haiba si priority oina thamli fongdoki numit nini chumna chathagada festival ase Ministry of Development of Northeastern Region Government of India na Northeastern State Singi Kala Sanskriti Sak insang khut sa haiba lalolitik amasung tourism hena saukhat lanan ba amadi levak miam na khangan na ba pandamda pangthokpani Council of Higher Secondary Education Manipur ki Secretary M Dr. Maisnam Vidyasagar na thokpachirol magi matung ina Council na National Council of Educational Research and Training NCERT ga loina na sinduna numit mangani gi oiba workshop on technique of paper setting and evaluation lakleba September 12 dagi GP Women's College ki hall da pangthok hauragani hari Ministry of Sports Government of India ki makhada laiba Bishnupur district ki Sai SSG Utlau Center da laiduna weightlifting sanari sanaroi amabu ma ki course na yamna sathi na phuvi rakle hana maral sirakli haukiba tha si ki tang anida oinam tondonba apopo ki ming oinam iwobi oinam mamang lekai bu ma ki course golden thangana maram sadana sanabada yar Dana Bamawonda, Tamtina Furakibane Hena, Tondon Maral Sirakli, Loinana, Marilena Authority, and Marale course Matakta, action Lokatpin about Hariba, Hijar of Fauda, Lokatpida Basiki Matang, that Nasi, victim Masana Mahaki Mayumda, Paugimi Pamam Pantokuna, Golden Tangabu, Maki course poster Git Lokokna Bahina, demand Torokli, Loinana, victim Gimamana High. Pangal Fudoktuna Sanagadoriba Makutamadi Maki Haksang Atai parts in the Puba Chaivana Madam Oirega, Hausi Hosik Layingly, Mark Makatana Sanaba Yani Yaro Haiba, Kangdri have wafam Pongdoraki. Why Sungang at the end was I so great, Matung to Sorisa have, Matuna Aiko is a by was an young Zelapineva. At the day to Gan Mangri. Mamma is I'm too clever. I want to any query with some Maraquim with some no doubt, Kuning is Pugum by one that Kokna Baraka. Daguli Sarga, the Potara Legary, Isaji Hanabayani, Yaro have a Singba country, Dr. Makata in Jagay, and Kana one of the Tori, Sarana Mazaraga, Hamay, Isachi, Lebaki, the Matisaji, mixed program, and I can't one of the Hojabone. Ozaman and Satras, minor Tropaja, Yam Tina Pin, the Nuiti, this has been the Pandia, Tabashi, Bra, or Batu and Bani, and Mamma, over the farm.
Porompat laiba Kanglaichanu Kanbaluf ki office MSF ki volunteer ni chingnab singna amangata tholam lehari thaudok se yamna laibak thib thaudok ne kanana madi kari maram ki office thugar manohaina Kanglaichanu Kanbaluf ki president TS Gambini na fongdorakli thaudok singarang September nipan nungtil pung amakhara helak pada MSF ki volunteer ni haijaba volunteer yangkai rom lak laga Kanglaichanu ra Kanbaluf ki office ki pochai furniture almira maru document sing amangata tholam mani hari Paumi Singa Unabada Kanglaichanu Kanbaluf ki President TH Gambini na hai MSF ki Mioi Singa Kanglaichanu Kanbaluf ka Nungaina da amata laite Nungaina da kya laida suning thina wari sanarga lusinba waroshin purapa yarambani fongdoki Nakalam ramda Kanchipuda laiba Holy Land Restaurant Drive Chathavada Restaurant asigi manager na MSF ki maram da nungai taba wahi wata kya thamlak padagi Mahiro ilobasigi pungning singshin na bawa from khara media da tham kibadi lai haina Gambini na fongdoki MNC haibasi restaurant sing na usilaktaba oktabi laifam restaurant sing na MNC pu hulakpa Kanglaichanu Kanbabu hulakpa sigumba mayam se machi thoktana bagi damakta khabar duda MNC haidana khoina pangi bado adu khaktani duga MNC ki sa sing buji khoina nungai taba karim ta khoina laite khoina mama haibadu oibanina moigi opposite khoina satpa budi isa sing tuna sumna dangla kan dai mai sa khoi wari do chanamina raga khana naina raga karina phagadage chamthokmina bado ima khoina pamjeyeba aduda khoina MNC na kari Marang ki thuai bano khoi di maram ji sukhang khangdre kari gi no samam nare adu khoi gi haiba bu khabar da khoina khitang moi palu bagi damakta oiram basu yai haiba khoi ju khallaga thumaina laieba maram ji sukhang khang mongam dri ba Matanga soida break amalojage Manipur madi malem gi tongan ba I pau single loina na khoi break te gyamna thuna hanjarake Impact News bu migeng ta tuna lebiu Break matung da mayam mo na taram nokchari loina na bulletin se gi makhata bu pau sing miyam da pijari Vote Mikhal the board P. The Haidana Wangway Assembly Constituency Manung Channel Mui Kuntra Rom Nafsagi Pam Tok Sing PB Dabadagi Miamna Court Wakat Narehana National People's Party NPP State General Secretary Kuraijam Loken Fongdokre Wapam Singasi Wangway Assembly Constituency Manung Chana Top Sifai Tongkong Kaiter Laiba Atopum Lining Tow Sports Association ki Taratarulak Suba Foundation DMD Ahanba Sanaru Ising Okpagi Tauramada Loken Fongdoki Bani Loken na hai Wangway Assembly Constituency ki oina ching fangdabgi wakat ke ano munomogi hengalakli ching singase kanagi chu oibi yaroi miam gi damag center dagi pitharak bani masida vote pi di haiduna phangpham thokba hak matpa se laibak thi bani fongdoki ngasi pangthoki ba thoramadu da International D France Cup ta India ki sepak takraw ki team da saruk ya ke ba apok Lining Tow Sports Association ki sanaroi W Henry bu achamakudol pi dona pungning thawgat ki loinana top sifai thongkhong kaithel ki apok Lining Tow Sports Association a kon ba mafam sing da laiba tongan ba national ki thak ta mana fangla kraba sanaroi sing da su achamakudol pot pi dona pungning thawgat ki Irom Majal de Label Lamdamski covered part of my bill since the 20 covered up. Seeing Mangre, I sing Peter. How do you want to know Mojum Tiam Sang Kongs? Me Kuntan Puyan Kaisi, both Peter and seeing Peter Kangu, the card party, heck, how to put it. Court does that Karetari. Violate them in the Makosi court get through the Salaga court to Gimoya. Court get through the Lapomatam the day. I Kanaka Mu do like the Larry I sing PB, the Havagi or Kalon, Kaloi. Court the Salaga one weekend, the same bulletin Janga Hadi. Hello, can angel thing when I have me. As I Laludi Uramoy. Assume not a woman, the Kanasu Yellow, New Musumodi, development of Kanasu Yellow, Lingjel lady Tonali, the Hojitolo Botin, Amagi, Mapam Saksa, the Mawasa, Satan, Alaman Paulo, the other my labor, Niman Tola, Nipa, Tola, Nipa Amagi, Matolo to use. Myanmar government na Rohingya community ki mathak ta chathariba hingsa gi thawungbu yaning fongdoktuna Northeast Forum for International Solidarity NIFIS na New Delegation kya purida khongjang changsin khrei Myanmar government ki thawungbu yaning fongdokpaga loina India government asu Myanmar government da diplomatic pressure pi duna Rohingya community ki awab singi asi ko han na ba khona biyo haiba wafam NIFIS demand tawri National Legal Services Authority ki miyang makada Manipur State Legal Services Authority na sinduna lampel patalaiba court complex ta ngasi National Lok Adalat pangthokrai National Lok Adalat se Thawbal Bishnupur Ukhrul Chandel Churachandpur Tamhenglong More amasung Jiribam dasu tongan ma District Legal Services Authority singna sinduna pangthokrai Adalat asina puna case
Satret Yankei Umdoigi Apunbalupa crore Ahumaka Yan Senfum settled Tobungam Krehadi. Panthoibi Cultural Research Center for Performing Arts Infalgi Kuntra Subamapu Kumon Tauram Nasi Palace Compound Lebelam Yan Basanglen the Pangtokre, Tauram Mari Lenana, Tongan Tongan Sinpamda, My Pakro Mio Kadaso, Manamatum Peter Ekai Kumna Utki, Tauram the resource person when Saruya Kiba, social scientist, Dr. Dhanabir Laishramna, Human Life and Economic Social Economic Culture Hibahiramda Wanganki. Magna Makata na Fondo Kibada, Kunayama Chanabi Masung Nat Sing Adubu, Chekshina, Ngang Chatlabadi, Lamdamaduda, Marachepa Kunayama Sema Ngamgani, Masagi Chanabi, Kang Daba, Nat Putausada Mu Yamata Punsi the Mai Papangam Loy Hanasu, Fondoki. Nongmagi oiba mass social work drive ma ngasi langol pangthokre amor akai mafam chana langthokno naba madi sanitation ki khudong chaba mipum khudimak ta fangana nabagi pandamda sathakiba drive adu langol housing complex development committee na sinduna pangthoki bani thauramada miyoi satret henbana saruk yaduna mai pangna pangthoki loinana truck amadi excavator mateng pangkibagi damag uripok kendra gi councilor busu committee gi maikai gi thagat fongdorakli Loina Mafamasi Bulu Nana Tamnan Hona Bada, government gi Mike Digi Ming Sanganing Bagi Apamasu Fondok Narakli. Impact TV na media partner Oidunangasi Infal West ki Lamfel Pataleba Sankar Tokyo's da Toysha 3 release Tokre, Ngasi Pangtokiba film release Tobugi Tauramaduda. Khetragaon Assembly Constituency के MLA and Indrajita मदे film गमरी लेना बमियो क्या सुसर याकी AK Films के अनिशुबा production ओइना जितेंद्र निगोमना direction पीदो न पुथोक लिबा थोइचा 3 से horror movie मने film असदा मणिपुर की संगनायरब artist टोनथोई सदानंद मदे मेरिना न चिंगबा मियो क्या न मरुई बसतम लांगली Urkhul Jasami Lambida Ain Kain Uningthau Purak Truck Ahum Ngasi Forest and Environment Minister Thonawzam Sam Kumar Fagat Kre Urkhul Town Dagi Khar Som Romda Kilometer Kunmanga Rom Changchilaga Leba Mafam Amadagi Hariba U Singasi Fagat Kibane Minister na truck driver sing aduda transit pass ki ayaba launan na khangan badagi ayaba lauduna tax thiraba matungda thadoki Manipura Mayai Kab Nisa Lana Yon Bama decision of Tingduna, Afaba Samasama Ohenan of Pandamda, Haukibajun Mapandagi, Lamding Educated Welfare Association, Liwana, Manipurima from Kara Chataraki Drive Ta, Nisa Yon Bama the Chava Miyoi, Chamakuntranipan, Fagat Krehena, Chero Lamada, Kangalakli. Nisa Singasi Maruena, Sora Madi, Sangayum from the Oibana, Kulaniasida, Liwana Matam Chupagi Oina, Nisa Yon Bama the Chava, Ting Lehana, Chero Lasida, Makatarakli. Narol Yaifa Kongjang NYK Tangwibangi Kontranito Suba Foundation Dega Marilena Nangasi Langol Chairau Singda U Charakaya Thakre Thoromada Lobasigi Office Bearer Ramadi Thomi Singh Su Sharugyaki Hauzik Sanabagi Pauda Manipur Yauna Awang Numpuk State Tarukta Fagalakliba Cricket Masana Asibu Yeng Laduna Ranji Trophy ki Matangi session the Saruk Yab Yahalagani Hana Committee of Administrators na Thazaba Pirakle Ranji Torprida Saruk Yagadurba State Tarukadudi Manipur Meghalaya Mizoram Sikkim Nagaland Namasung Arunachal Pradesh ni Lodha Committee Reforms Laklaba Matungda Laibak asigi Kasin Kwa Sinbatung na Masana se Yawan Gadabani Habu Wafam Aduki Sarukama Waina Kongtang ase Laukalakibane State Tarukasina Matang Sahi English Singani Taranipan Taramapangi Ranji Trophy the Saruk Yab Fanglagani Hana State Singasigi Mihut Singh Galoina Pangto Kibab Mipama Mada Committee of Administrators ki Chairman Vinod Rai na Fongdo Kibane Loinana Veteran Board Official Professor Ratnakar Setina State Tarukasibu Mainstream the Pusilak Nabagi Tau Logadauri Notice State Singda First Class Status P Bataragadi Cricket ki Quality Hantarakani Hana Hanagi Cricket Sing the P Kiba Board Singhu Lodha Committee na Yakidabane Handak Saigi Ranji Trophy dasu Notice ki State Singna Apun Matimamo in Saruk Yazagi Hai Kibane Adobo
टूर्नामेंट असी अक्टोबर 3 तक हौगदब मरमना सेम साबगी मतम खुयौनखिबदगी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ना मथंग सहीदगी ओइना सरुक याननबा पाउताक पीखिबने अवांग नोंपो स्टेट सिंबु लेबाग असिगी क्रिकेट की तरुक सुब जोन ओइना खंगनरगनी लोइनाना अंडर 16 अमदि अंडर 23 की कैटेगरी सिंगदा स्टेट सिंग असिना सानब यारगनी लोइनाना नॉर्थ ईस्ट जोन दगी फाइनलिस्ट ओरक स्टेट सिंग अदुना नेशनल इंटर जोनल टूर्नामेंट सरुक यागनी अदुबो अंडर 19 कैटेगरी की करमना तौगदगे हाइबा बोर्ड की टेक्निकल कमिटी द वारेफ लौननबा कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ना खंगनख्रे हरी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की साइकोल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लेबा खुंगंग सिंह की सानबुंग अमा सारगने हाना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेटवा हॉकिफना थाजब पीखरे साइकोल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मपाउ जिंगटन विलेज ता लेबा जियोन फुटबॉल एकेडमी हौदोपु की थरम दा सरुक यारदुना स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेटवा हॉकिफना खेलो इंडिया हाइबा सेंट्रल प्रोग्राम की मखादा मथंगी सेनबा सही की मनुंगदा फुटबॉल ग्राउंड अमा मपाउ जिंगतुंगदा सागनी हाइना थाजब पीखिबने जियोन फुटबॉल एकेडमी बु लिंकन होनबद कन होनजखिब नहा सिंह मरोइना एकेडमी की फाउंडर जिमी राय खान बु मिनिस्टर थागतलदुना अफब फुटबॉलर पुथोकनब होनबदा स्टेट की माइकैदगी पांग याब मतेंग पांगनी हाइनासु मिनिस्टर फोंदोखी तरानिथोई सुबा मणिपुर स्टेट लीग फुटबॉल टूर्नामेंट एम खाबम लमखा यमदी एसयू सगोलबल अनि माई पाखरे ngasi खुमल लंपाक आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड सानकिब फुटबॉल लीग टूर्नामेंट असि तरेट सुबा लीग ता एम खाबम लमखा की सानारोई मोहम्मद फयाजुद्दीन ना मैच असि कुनमंगा सुबा मिनिट चनकिब अम तंगार पांजलदुना नाको नंबुल मपान बु पांजल अम सिनोद माइथि पीब ngamki साथरकलिब फुटबॉल लीग टूर्नामेंट असि निपान सुब लीग ता एसयू सगोलबन अमसुंग डीएम राव अवांग सेंगमाई अनि ना सानकिब मैच अदुगी आहान वहा फावदा टीम अनिमन पांजल अमद चनब ngamnakide मैच असि अनि सुब हाफ की मरिफु मरि सुब मिनिट ता एसयू सगोलबन की सानारोई नाइजीरियन मचा ओलारी इमेकाना पांजल अम चंदुन मैच असि एसयू सगोलबन ना डीएम राव अवांग सेंगमाई पांजल अम सिनोद माइथि पीखी खुमुक्सम इंगोचा सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की सेंथंग मखादा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना था असि तरुक तगी सथरकलिब फुटबॉल लीग टूर्नामेंट असि हयेंग सानगदबा मापन सुब लीग ता क्लासा कैनो अमदि नेरोका एफसी संगाकपमगा तरा सुब लीग तना मुवान लाई एफसी कांगपोकपी अमसुंग वाईपीएचयू ललामबुंग अनीना लंबा तौनरगनी अहानबा एसएस मनी शर्मा मेमोरियल 3rd डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट वाईयूसी इरोम मैजरा एसडीसी सामुरोग अनि माई पाखरे ngasi लोइतांग खुनोग दलेबा स्पिनिंग मिल की सानबुंग सानकिब लीग टूर्नामेंट से अहानबा लीग ता वाईयूसी इरोम मैजराउना टीडीसी मयांग लांगजु पांजल अम सिनोद माइथि पीखिबग लोइनाना अनि सुब लीग तना एसडीसी सामुरोना जुवेनाइल क्लब तेरासापम लेरकपु पांजल अहुम अमद माइथि पीब ngamki इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की मियंग मखाद सथरिब फुटबॉल लीग टूर्नामेंट असिदा फुटबॉल टीम तरा न सरुक यारी फुटबॉल टूर्नामेंट असिगे तरा अमदि तरामाथोई सुब लीग मैच सिंग था असिगे तरामाथोई सानरगनी कुंथ्रा तरेट सुबा स्टेट ओपन केस प्राइज टेनिस चैंपियनशिप ngasi loisinkhre मणिपुर टेनिस एसोसिएशन सिंधुना लंफेल पाता लेबा ऑफिसर्स क्लब की डेको टर्फ ता ngasi सानकिब मेन सिंगल्स की फाइनल दा टी ब्रोजेना वर्सन हावमु पॉइंट तरुक मरी दा माइथि पिरम लब मतुंगदा मेन्स ओपन की चैंपियन ओइकी सथरकलिबा टेनिस चैंपियनशिप असि अंडर 14 गर्ल्स सिंगल्स ता चार्मी नोमै कापमना चैंपियन लोइनाना लिंडा लाइस्ट्रमना रनर्स अफ अंडर 12 बॉयज सिंगल्स तना विकी सगोल सेमना चैंपियन लोइनाना टीएस नीरज ना रनर्स अप ताकिबग लोइनाना अंडर 14 बॉयज सिंगल्स ता वर्सन हावमना चैंपियन अमदे विकी सगोल सेमना रनर्स अप ताकी मेन्स डबल्स ता टी ब्रोजेन अमदे रिवास्कर लोइनाना सही निपुमंगा की मथक्ता लैबा मेन्स डबल्स ता टुलेश्वर अमसुंग कांगजामना चैंपियन ओइकी टेनिस चैंपियनशिप असिदा सही तरामरी मखादा लेब नुपी मसा
सानरोई तरुक सही तरामरी मखादा लेब नुपा मचा सानरोई निपान सही तरानिथोई मखादा लेब नुपा मचा सानरोई निपान मेंस ओपन की सानरोई तरानिथोई मेंस ओपन डबल्स की सानरोई तरा निपान अमदि सही निफुमंगा मथकी सीनियर डबल्स ता सानरोई कुनिथोइना सरुक याकी चैंपियनशिप असिगी ngasi loisinbagi thormadada Manipur ki additional chief secretary Sambhu Singh IAS amadi Manipur Tennis Association ki president T Pamai IAS anina championship asida makok mathang ta khrab sanaroi sing aduda manamathum kya khudol tamki Manipur की मिक्स सीनियर टीम ना आइजोल पांगथोक नॉर्थ ईस्ट जोन इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 की चैंपियन ओइख्रे चैंपियनशिप असिगी सेमीफाइनल मैच ता मणिपुर आसामबु अहुम अनिदा माइथिबा पीखिबने हंदक मणिपुर चैंपियनशिप असिदा सेमीफाइनल चंगबा सही कुन की मतुंगदा हाइबदे इंग्लिश सिंग मचाउपन मरिफुतरा तरेट की मतुंगदा चंगबा ngamlakibane लोइनना फाइनल मैच ता मणिपुर मिजोरामबु अहुम अमदा माइथिबा पीदुना चैंपियनशिप असिगी टाइटल लौबा ngamki मणिपुर के जूनियर अंडर 19 मिक्स टीम दा रनर्स अप की टाइटल लौबा ngamki यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट न सिंधुना चथरकपा लमसांग लमजेल की मसाना अमा ओइरिबा तरामाथोई सुबा हाफ मेगा मैराथन सही से सेप्टेम्बर 19 पांगथोकलगनी इंग्लिश सिंगनी सुबना तरेत की होना लेप्तना चथरकलेबा हाफ मेगा मैराथन असिगी हंदक पांगथोकदबा लमसांग लमजेल असिदा सेनगदबा लंबी की खरा अहोंब लैरगनी ममांग सही सिंगदा लमजेल असिगी लंबी अमा ओइरिबा अयांग पली की लंबी असि हौजिक हौजिक सेमजिन साजिन थबक थोरम सिंग सथबन मरम ओइरगा लंबी असि महुता कोंगबदगी वांखै लंबीदा लाखलगा हता फाउदुना लमलोंग कैथेल तारब मतुंगदा दिंकू रोड तगी खुमल लंपा की मेन स्टेडियम दा लमथुंगपम ओइरगनी नुमिदसदा लमदमसदा पुन खुंदा लैतादुना लेमिनरिबा इरेसा सिंगना लमसांग लमजेल असि पुंगनिंग थौगपिबो ओइना बन्नमदि ब्लॉकेट तौबिगनो हाइना यूपीएफ की प्रेसिडेंट एस रतन कुमार नंगसी मियामदा पाउजेल पिरकली डिस्ट्रिक्ट वाइज ओइना मपुंग फाना सरुक याबा ngamnabaidamakta अखोगी मेगा मैराथन असिगी डिस्ट्रिक्ट कमिटी सिंग अमसुंग तमदा अखोई सेंबा लोइजाग्रे लमसांग लमजेन असिगी रूट की लंबीदा लैरिबा क्लब अमदी मारापाइबी ख्वाइ पुनमंगना लमजेलोइ सिंगसिना चेलकपा मतमदा इसिंगी बोरगसु लंबीदा खितंग पंदनबगी खुरौ परोबा थोक्तनबगी मतेंग पांगबिनाबा हाइजरी मतांगा शोदा बुलेटिन से टेंशन जदरिंग मांगोइना हेडलाइन जमुना थमजरी MDS की स्काम की मतंग सिरकले मराल युमफम याउदब अरान बनी है हाने की चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिन सेंगदोरकले केस असिमा चप चान थेंगनरगन हैरी स्टेटस की लॉ एंड ऑर्डर की फिल्म फगलकले इन्वेस्टर सिंह स्टेटस लाखपद अनौलेंगा चप चान मतेंग पांगनी है मिनिस्टर लॉसी दिखो फोंदोखरे हयेंदगी हौरगा मालेम सिन तुंगना इसिंग लमीदा चटकदबा इंडियन नेवी की अहानवा नुपी क्रू खक्तगी ओइबा टीमदा मणिपुर की लेफ्टिनेंट SS विजया देवी सु यावगदौरी अमसुंग रणजी ट्रॉफी की मथंग सही सीजन दा मणिपुर याउन अवांग नोंपुग स्टेट तरुक सरुक यारगनी